Reng memet bapan kesaratan manah titiange tan sios bape bingkalih meme pacang nguningaya ngatur rakedik lacur titiang sinak mati sakemaon bapu ampurayang pisan sampunan kadikatang kame kayun bapune yen pet pade kuci wadahe sikian titiange sinah titiang jaga madem bape pingkalik meme yane yen pade sadia suwe ceide sangyang paramutita hering dewek titiange si depet titiang mulih dadi agon ngodag jaga pikolih titiange dados anak agung nyengcengang jagat cendeke nedungin iri-kiring jagate sapunike bape pingkalih meme ya. Majulah ka Mesir pura sekadi pangkah cumangkah manah titiange bape mumuatan pisan titiang jaga luas ke jagat Mesir pacang masa sentok ngaduwiku ring sang putri inik titiange masa sentok puniketan sios nyentokang daging kapenitan majeng ering anak istri jegek malih nih bapan nyane raris nimban nah wawasa punike atur dane wayan tam-tam nemangkin digelis serki kecawis antuk bapan dane nih Enope bapu awangi uduh dewa pianak bapu ane mule sayangan bapu kapitui yen nak itu bukraos ceningnya nih busan den malu mandek akejep semang dewa ane mani pineh-pinehin malu sekancan pepineh ceningiane peteng tuilangan apangka tigalang nah ien subuh galang samplah ngidayang bencening luang apa
yen subunyi dayang bon cening nyamplahan pepinah ceningina kalau ditu lautang cening lautang mejalan magegebuk cening babarone to arapan nyeni dewo pariampah ingetan jen kenekiane madan degdeg jen kenekiane madan inget tuanggoni dewo pengarep anggon menandingin gumi sewireh pepinehane degdeg tu nyidayang bakal angon mesentok angon metanding ngelawan anak luh nak itu cening Cina ipun yen subunyi dayang nyeni deo ben ngingetan ngemanghang tu pepinehane jati degdeg adah sinah bolong angken ceng tu bapengenang Tonden tabak kemusakalan sing nyen buin ni dewa perlu ngabu senjata lelan depan tonden tebek musuh kesinah bakal ngasor ngayuh teken cening wangine tan ucapan inggih yen munguing pekayunan dane wayan tam-tam pingkalih bapane sampun presida medeg-degang ical punika kau depan Samang sampun koja penampi sampun kegentosinan tuk pekayunane sane galang samplah tanpa sing-sing meme bapan nyane osak maka awanan bapan dan ini maka miwah memene mekumpul ne mangkin mo paituhan Banala cure tiadong gigit Ane buat syarat paiguman dan ini tansios ariantuk adiaturokan ien pada ada ke kasor sinah bakal mati iya apa anggon memakalin nah suwireh itu menbukunya ini kengken rasa apa patut bang pianake apang sida menang kepisagan lanang wadu nenten sandang malihin puniki
lanang wadu bapu kelawan memene anak sampun cager sampun kapiandel yen ring pepineh nene lanang oleh jaran kebaos bapane puniki sampun nerkemi kolihang tatu luwih-luwihing tatune sampun ke pekolihang nenek lo oleh kulambi iya diastun memene taler pateh ring bapane taler sampun mikolihang kau taman sastra nih saking patut lantaran dan ini sarang kalih mikolikhang sarin tatune medasaran tuk popolosan ya wakti ya padamanya dayang awat maka sami medasar purun ngantos nyakitin dewek sapunike antuk kedaning rereh minekadine punike jeneng bagus mas ibapengat ngararis nganike bapane uduh cening pianak bape mas bapone dewa nejaran luas tegakin nane ada merupa piteket bapone karep teken cening denyen cening lenge sarin tatune sarin sastrene doang oni dewa dasar luas kundaline tekekan denyen deweng sap do apin semare dudune bagusan do dampah pangdekating liya babarung anggen macuti sing jelen ane pinake anggon cening tungtung do keingetane kepagehang pepinehe tuangoni dewa tungtung pangalah ripu sakti yen kapineh ban bape yen subuh kenyen dewa nyidayang anutin raos bapene nah cagrang pesan ia diapin sakti ririh mesehe sinah kalah memen nyane mawe baju mandek piteket bapane nemangkin memene malih ngawuhing mapi deket darki malih akedik anggen
yen cening abang melang. Nah gitu nyen cening pianak meme, de nyen cening sap apulwir pi deket bapune ani busan, tu anggon mekejangin tuh. Kekang bajune kancing Denyen cening sap manut ka di baos bapan ceningian itu ni semari nerieun tu kekeng pesanyen de pesan bang meliah ke sisi Wapa tesampun tuah benamun tuan miming raos teken cening peragat untuk peragat cening Kane Rade semua marga memang kinayatan dan niwayan tam-tam pun kepajang memargi iya Dan ucapan maring jalan antuk sangawi puniki nenten je kebaos mungwing pemargan dane wayan tam-tam Rawa maring jagat mesir uning ayang titiang sampun napak ergi arauh dane wayan tam-tam ring penegara Mesir Dadian buka tujuan sadia pemargan dan ini sedang beci kepisan sepengerauh dan ini rike Raden Dewi sada kemijin ide maka tedung jagat Mesir mumpung malungguh kiri kering jabayang itu kali bau dan dosa nenten wenten doh ke sarengin antuk sekancan para bau dandan ide ne maka sami ya ngawilang pemenang bebuatan idene puni kering jabayang wantah ngawilangan kemulihan dan ini sane sampun kepekulihan Dane tamatang mamitan lug
malih kuning ayang titiang dane wayan tam-tam digelis ne mangkin dane sahengod nunas elugarahe dane ya kagiat sewatu wau dane wayan tam-tam nunas luger dewa ratu sekadi katang kame teng kejut pare kayun manah ide dane nesane nangkil lirike baca burbur sahe gisu gelis serkine dunan mecpur menyapa sang wau prapta nyapen mine kadi dane kiwayan tam-tam sang wau rauh punike jaya kemedap galang dewa ratu agung ye uning ayang mangkin mekadi dane wayan tam-tam sang wau rauh punike beuy cayane sayan-sayan galang kumedep ngredep pangangone sarwa bengil musiosan pisan mungguing subawan danene ajin penganggen danene sekancanane dekil-dekil dewa ratu mepawe pisan kekantenan kata ujaran nereng jabon inggih puniki baos sekancan sane wenten iri kering jabe sane nenten tlegdek sane nenten uning ring cihne puniki mabaos sambolke magobocwe baos si pune wantah nganis tayang pisan dane wayan tam-tam kaling kene dekil dakine megamal sapunike baos si pune kudang ratu sakti rireng nah tegaran je masih pada cai ne beli minehin ane pidan kudang watek ratu ane gagah-gagah ane sakti-sakti ane ririh-ririh buin ada kalah ada ingu megenep caran watek para agunge ada ane jati-jati kalah ada ne tonden man ngengken subuh jeglasa lose inguh dini Prabu Mesir
wacana nengakene krimik-krimikan panyaki ne mangkin ningayang titiang ide Dewagung lingsir make pacak mesire ngararis mawacana itu ente kenyen tak kemai nah tulat marene nyen to nyen ane teke nangah mai nyen to sapunike pawacanan ide sada gisu wawa sapunike pawacanan ide Dewagung lingsir ne mangkin ngararis sadeglis pisan puniki Itamatam ngaturang awang lis dan niwayan tam-tam ningayang muwing sikian dan ini keaturan titiang jatemu Sunan Tarong inggih Ratu Dewagung Gede Cokori Dewa mamitan lugere titiang puniki jadme saking penepi siring Ratu ampurayang bisa Nista lacur manumadi yen mungwing penyerwadian titiange Ratu banget pisan niste pingkalih lacur tune makesaminipun Mararapan sukala gawa sake maon iya diastun tuneniste sikian titiange sadian titiange nyidayang numadi dados manuse punike sane kendelang titiang ring manah jatuh bekal titiang pasti sane sampun pastike muwing bekel titiange wantah pat-pat arkewa wilanganipun suka duka lara pati inggih Ratu sane kaping siki ring sampun napine titiang meterbe manah kendel maling jebosne malih duh kite make ping tiganipun sakit make pemuputne madem puput wantah hamunike nika wantah titiang tikung sesuwen titiange maurip iri kiring jagate
yen kije-kije kape pejalan titiange puput punika sane indengang titiang sane dikul titiang Titiang wasta hitam ampurayang Ratu Dewagung Gede mungwing parab titiange titiang meparab iwayan tam-tam Ratu